زربه یا ولاتین پارێزگا دووکێ موچە خۆرن ددەمەکێدا ئەڤە نزیکی 6 ڕۆژایە موچێ فەرمانبەران نەهاتیە دابەشکردن موچە خۆر و وڵاتیان پارێزگا دووکێ دلگرانن ڕاستە فەرمانبەر بگابێت پلایەکیە زەرارمەندە بەس وەک سیک وەک کۆمەڵگە وەک عامەتەن vêgavê keket qeyranekê da desalatê yani wekî bîn desalat weken bîn wek hikûmet heştê sedê xelkê me yê berîngê ratibî ve hat vêgirêdanê çi warîdatê dî nebî û xelkê me hemî mûçeyê vegirê dabî wextî ev rûke ev mûçe nehat tabian yani xelekê ketiye ezmeka iqtisadî da û roj bi rojî jî hende tiştê nekirin ne çaberî kirî û ez bînim ji ihtimalatê tenjeke wisa dirêj bit دي خرابتر جليت خدای کیلا کارتی کرنگا گله کامازن هاتیا کردن یعنی شمی نحیا و شمی بارش جانه و شکایشم بجمت مرا حکای موچه مراتب مرا حدویه هکه اونما یعنی تقریبا امش روحی خلاص بود نیده که روح آمد شو یعنی از بیم خلطه که لواز بو یه بطاقت بو گرنجین نما سر لبتوانا یتین و چون وکیل بشواش یعنی طبیعینین بشر مامۆستایەکی زانکۆیە دەبێژیت دەوێت حکوومەت پتر پەرەی سەکتەرێن ناوخۆی بدات چاکسازی دەوێت هەمی بواراندا بهێتە جێبەجێکردن گیروکردنا دانا موچه کاریگری کانرینی های سر همی تخوچینی جواکی نبتنه فرمانبر آیان موچه خورا درسته فرمانبر موچه خوری موچه ورد گریتین راستخو کاریگری لویت کردن بس نه راستخو سر بازار جیت کردن دکاندار و فروشیارا کو جاویوا الوی فرمانبر موچه ورد گریتین دابطی موچه مزخیتن دا اوجی کار بکردن لهر دم حکومت موچه گیرو کردیم پشک کامازن جبری خلک کمی ضرر روزیان وید کویتن و بشه کی گشتیه دور اگر یان چاره سرین دیاردا گیروکردنا موچه حکومت ویتن بیر الهند همه جور کنار جدر دهاتی و دیسانه که توان درگه پاره تت پدردان بگیریتن فوکس اول سرهند بیت موچه خلک کی بده چونکی موچه او پاره و کو خلک گل هیوی چاوران کتن رنگ زارو که یان کریدار یان خلک کی دی یان خارنو و خار نه نگیرو کردن یان شاندانه بینه پاشختن لا چاوی وایله قەیرانە دارایی gelek dirêj bûye Ildîf lê dwanên berpirsên herêmê çîviyek nîne ku ev qeyrane bihêne çareserkirin Metin Muhammed Badînan Media Duhok